AshifaShabba riati berekula sibaka sesit rinyako thoma beno waitsi kire if before ki thoma ne kire waitsi ki fite ka mabara kire waitsi ki rio thoma ka hampasa se rio thoma beno lisari ba usari wena wa utlwa ke usara wa utlwa waitsi ke nako ya teng rio di berekula show imunati bianka teko waitsi the way di munati ka teng ikari ngati tsipa waitsi kiti budzisa uri kiniti na taba ene waitsi uri kiniti taba sibaka sesitele ang batho ba mo bana ubani kama lakho makele ha batho ba ya nwela wa tsibile ba nwela ka line bana hai iri motho a nke ditshwantsho gore a gona ba le bopaki ka usane AshifaShabba. Namruti. Okay. Are you sure gore Morena Jesu o wetse mo lewatle la mo nice na lagoon? Was it? Yeah, Shabba. How's it, class? Fine, Shabba. Yeah, okay, I just got off the train. I'm like in a hurry. I need to call you one AshifaShabba word and a five. Okay, Shabba. Donkey war. Okay. Yes. See? Sigfuling itigma aptipatiche. Leon. Sibaka setele. Yeah. Sibaka sesitele. Sibaka setele. Then Sibaka means time. Sibaka means time. Yes. Sesitele
Long. Sesitele means long. Yes. Yes. And then Sibaka Sesitele means long time. Sibaka Sesitele means long time. Okay. Thank you, Shabba. It's fine, eh? Okay. You can go to the right now. Gold Reef City, right. Go. Thank you, Shabba. Right. Baruti batlo bontsha ba re ke mothola o motele mo Soshanguve mo wa bona kuna le Bible school ha o fitla go Soshanguve ba re ke di ele pledging transfer o re left ko transfer Ashifa Bible school ka mo right now ke mo go trainiwang baruti gore ba golo di bereka dilo tse tsamaisanang ditaba ya Bible so mo ba robalang ko teng le mo di shawara di koteng a se black and notion o tshwanetse o tsamaye o tswa ka mo building engwe o tsene mo engwe so di chance Ashifa tse pedi di re ire go shawareng o no shi wa teng ba re ke dikubo tse khutshwane ba re ba tsamaye ba apere le di gown tsa teng wa di bona tse ka re ke tsa o robala mara tsa tsona ke tsa o tlhapa wa tsamaiwa 1 2 ba tsena ka mogara di shawara mona e ba re tla ba bona re wetsekeng re lebetse sisipa sa o tlhapa dikobo tse go tsona re wetsekeng a se bothata taba e nna nka di lata nka se lata sisipa sa o tlhapa ya nka se lata a re no ebile nka se ya apare le o ya apara ke mo khaufi motse nka matha ke go o ya matha Ashifa le thai wa ibona le wena so o fitla o ritla o kry wa bona disipa tse teletse tse green tse o ya khata o ritla o di tshwara left and right a re no e ke go tlele go mrao so if a ritla mo passaging o re mobile kwa wa bona o bona di nan tse 3 di le yana o ene ba tsotso ba kopane bia are you taba e ka se bereke wa are irikiti yetse stage mo le bota o ye mabiana o di tswere biana left le right o tswere di sipatse tsa teng dinantsela diatla di ritla di amoliwa di re hao batho stage mara ne sisiteng mo simtsiare but okay e re ritla le ka stage ba tshwara thai ke nani ya mathomo o isa stipa se sinochi so dinantse di a thaba gore hey bona gore stage o sentse nani ya bobedi le yona ya tlhahella e re ke tshware lena ke bona ro tlo iragala ya tshwara thai no stage o se o isa stipa se sa boithu di felletse biano nani ya boraro ya re le nna ke nya go tshwara nani I tshware thai I se gale nani le ithomo thaba ri sheba ebile o tswele le body lotion But remember, all work and no play makes Jack a dull boy. Papa, are you okay? I hear you say that, Papa. David Phetoe o lebo go fitile so amplele nako ile ya lona ko Sophia Town wa bona nako tse tsa boshiu biana I mean ke nako tsa o sheba body TV le body movies di bioscope lona ne le irang kana go yo nako tseo ne re bala dibuka bashimane ba ba rutegile ne ba re ruta gore re bale ba re twaetse gore re dule ntse re balana le dibuka
gore bule majoko wa itse batho ke gale di-Christmas ba dija wa itse di-Christmas ke gale di jiwa wena o jile di-Christmas tse kae a ba re guga mzimba go sa le ntliziyo mo go nna mona go setse ntliziyo ebile go setse le mozimba ke 71 years old 71 years You must look after yourself, get enough sleep. At my age, sleep is the last thing I need. maybe o kry-le spray wa reno e re ke ba sprayle ke ba tshose gore se se white wa bone gore re kgone bona mo mamone a monate a botshelo go bontsha gore kgale ke ja mabele ebile ga ke so a kgora so industry e ya TV e o ithomile neng ai e ya TV ke ya maabane industry ya motshanoko ya go bolela batho ka ditaba tsa rona tsa setho mengwaga e 44 years ke le mo ke simola ka 1959 baesekopo e ne utlwa nna fela ka nna gore fietseng ka mo dibaesekopong ka mo yaanong basimaneng ba bana ba sa tsene sekolo ba sa batle go ya sekolo ne ba mpha tšhelete ko go bona baesekopo bo ke bone ditorinyana tsa teng ga ke boa mo ba re ta re bolele ne go etsagala ke ba bolele ke ditori gore light ya steke e bere light ya steke kante joko ntse bo tswelela pele ka go so joke ya ka bo 1960s e ne le powerful ne le efeng wa tseba ko locationeng go ne go na le bo superintendent ko di-officing ke na le mmata o berekang ka mo officing ka mo ba re social worker ka sekgowa yaanong go na le ngwanyana o mong ba re ke Nomalanga a na le serutshwana and the superintendent e mo utswa ka matlho mare ga a jika ba iketse ka re wa ngwana Tate Phetoe a kere wa bona madi a rona a santsane a le teng man energetic re santsane re ya bo di-disco di-nightclub wa di tsamaya tsona nna go bapala nna monna ke santse ke kgona go di jika ke santse ke kgona go tsamaya le tsona wa bona le ko tlase bineng tse ke etsa get down bana ba re kante ke 17 years old kante ke 71 wa itse tsele ka utlwa le ka taba ya apartheid dompas o santsane o na le yona e re bone wa tseba ba ile ba mpolaga ba mphapa se entšha ba mfa dompase ne ke batla go bontsha bana ba rona gore dompase ne le ntho e yang lefifinyana fela la fitlha bo o setse o le tshaba ba re ke 10 o'clock o tshwanetse go robala o ko Alexander ko ona monna o sa kgone go bereka toropong sofa town mona le bone ditleba fela ba ba tse berekang ka mogare ga Johannesburg municipality ebile ba bantse ba tshwere dipaseng tse ba re 10-1A monna e ke 10-1A bome e seng dipasenyana tse tsa lona tsa ka tšheneme mathaka a tswang ka mo ntle ka mole ka 10-1A ne ba ka se loke so selela kopana le mang ha le mo industry e mo South Africa or ha le ya ka ntlhela ya mawatle ha le busy le entertainment industry ba bangata man tsatsi le leng ke ile ka etsa filime e nngwe ba re The Dragonaut le mosetsanyana o na bina o mo America ka gore mo America ne ba tsetse go godime ka re ba itse go eta batho botlhe ba re ke Ether Kid isa tsena a tsaka mona a tlo go acta mo pele gaka monna a bua sekgwa sa gagwe sa America a ke ra no re ma South Africa be ke bua sa England itse ke mo pota ka rota ka dilane ke mo pota ka kwa sala maketse ha maketse kante ba ba re cut when's the pause ba re ke re nna ba re sengwana ba re mmeka mo ke re ke tla ba bontsha ma Americanyana ke tla ba bontsha gore go a ithutiwa mo gae mo wena ke eng e o itshogang mo bophilong gore ha e ka iragala le wena wa utlwa gore pilo ya ka a isa shapa the way sentse re shape ka teng ka mokgo ke bopileng lerato la ka le bagaetsho ba ba buang ditori tsena
ba ba tshanokelang batho ba ba thabisang setšhaba ba e reng ga moya wa gago le ko tlase ba ba o tsaya ba o tsholetsa ba go isa ko godimo ga o mongwe wa bona lwala kgotsa o mongwe wa bona a ka tlhokafala pelo a ka e ba botlhoko tota ke sone se se ke se tshabang go feta tekanyo Ntate David Phetoe re a leboga ke tshwere di-jersey tse pedi ka mo right ba re ke Mosobe ka mo left Ashifa fresh re a di bereka Ashifa Mosobe wa mo bereka o ya di bereka ya go tla hape ko fresh Shabba, give me 3 letters of the town beginning with the letter R. Rustenburg Yes. Rosley Yeah. Randfontein Give me 3 letters with the name of vegetables beginning with the letter C. Cucumber Yes. Cabbage Yes. Carrots Chris, will you give me 3 letters with the alphabet Z? Simple, man. Zithi orange, zithi banana, zithi apple, zithi mango, zithi pawpaw. Hangpal Hengpel matsatsi a mang ba re ke mo thapo e le ikoteng o tle batho ba santsane ba bina bring back the death penalty ba itse gore ba boa ka eng mara ba ya itse gore ba boa ka eng why do you have lots of these ropes in this thing? These are 131 nooses, and they represent the known political executions, the ones that were documented. There were many others that were never recorded, but these are the officially documented political executions. So this place here, is this where everything was happening? This is the gallows. And you know that at times they used to hang 7 people at one time. And often when the gallows dropped down, there might have been people who were not dead at the time, and they'd have to do that whole process over again. Ke tsona ditsatsi tse ba re ke di-dark days tsa apartheid di fetile bjanong re tishapa sefuba ka di-gens tse pedi ba re ke Ntate Madiba le Ntate Mbeki president ya rona ya matsatsi a viva South Africa viva Kosi Sikeli Africa AshifaShabba wa itse mos dia bere go liwa mosibaga se setele bjanong re nya go thoma go sheba video tsa di South Africans di busy di zama go berekula ka mkho le nna matsatsi mang ke di berekula ka teng mara if le wena o tshwere something Ashifa address ya teng AshifaShabba PO Box 61013 Marshalltown Johannesburg 2107 Ashifa taba tse telle uthini madala ungangiboni mbelana mfana kithi upholisa umuntu nokushathi no there is no home like a paving bekanele kamnandi umasipala kumbhadali angibhadali ibhondi langamalishona ngiyazi umbhedi wami umasipala yangiklinela ezongile mali ebhenki angikoloti muntu la ngihlala khona kwakumuntu mfana kithi umasipala azokunceda ngako mara hayi ukuthi uyohlala emkhukhwini yabo la sipokoteli next manje nje ufika ulale madala yabona umuntu odlula ngendlela yabhrika athi yena sinkwa stamaka sinamahloni ma ungafuna usatha lesinkwa uzawulamba wena uzolamba ukwazi ukuthi usinkwa ladlula bayihuba fikala mnganami neki kupela uri yes uskantswara ka mutsi mara itswa mo di masuka sa hawa
Why is he kiduzi mo toilet mo kinagana something? Why is he mara bana bako mangaung? Why is he Free State? Basadi ba ratiwa yo. Why is he abanya ko ituri pula iana or huya fisa or hubiang? Baya ratiwa sibaga sesi telle basadi. Why is he Ashifa kuna limtako mumbari kili fata la pere? Unya kina tona ende so mtako kifreita hamtiari litsatsi le afisa jir o kopana le meomong o pila botlhoko bjang ko tropong ya ko mangaung Free State o fitla mo ena wa tsiking ke a o rata sebaga se setele and then the way ke o ratang ka teng sele ke fisa sebaga se setele re ka nyalana mantaga ya mantaga a se bothata ba fana di address eng mara mola before tsamara a re wa tsiking ke na le bothata enoshi bothata ba teng ke ba gore ke na le ngwana lefahla a re no a se bothata re ikgoga linamana so bjanong ga e re mantaga ebile ka re ne le holiday wa di bona tse di-holiday nyana tse tsa mo South Africa e no tlhaelela fela so Ashifa o ya tsena le bo malong ba teng ba apere le di-bike tsa teng wa bona o ya tsene wa moya go ntshiwa magadi a lefatshe so obviously ka se Africa a ba o dumelele gore o tsene o dule le bona wa bona o tshwanetse gore o tsene ba o bone then from there ba o gotisetsa go koloing so o dutse mo koloing bjana ba busy negotiations di tswela pele sebaga se se telele so if asasana dutse mola o tlhaela mthako mongwe wa bona like bo 25-26 bjana wa tla mo koloing mola o tshwere le kwai ka mo left ka mo right mo and then ka mo o tshwere 6 ya tsetsa o tshumiwa tse ya o fitla mola mo koloing a re ke khupela menches lifatla re no a ke tsubi okay o re bile wa mona le balance a iteng wa bona a re ya ke lona le tlileng go ira magadi na ya lifatla re ya no ke rona a re okay motho o le tlileng go montshetsa magadi ke mamaga lifatla a tsena ka montlong ke botsa mene 25 le bo 28 di a tshwana a fitlhe a tsene mo tafoleng ya teng ebile ne ka re ne ba dutse bjang a re re ka sa kgona ba re bothata ke eng a re ke itse re ka sa kgona a re wa tsekeng nna ke itse re tlo igapa le namana e seng pogo e le konse ya ne wa bara bere ke nako ya gore nna ke gone go rabala beno sele ke tshwere ke buroko bo butelle beno South Africa. Thank you for joining us on AshifaShabba. Once again, next week 9:30 rimo ri adibere kula sibaka sesi le ka ifeletsa batho ke santse ke kgona go tsamaya le tsona wa bona le ko tlase bile ntse ke tsa get down Zithi orange, zithi banana, zithi apple, zithi mango, zithi pawpaw. ise gale nani le ngomotsa wa ri sheba ile o tsele body lotion. The evolving journey of indigenous comedy continues every week on AshifaShabba, right here on SABC2. Good night, South Africa.